Leo hii tumekuwa hapa Majengo kufanya usafi, na katika ule usafi ambao tumefanya, tumeokota takataka na pia tumesafisha mtaro wa drainage, kwa sababu katika kipindi hiki ni kipindi cha mvua nyingi na tumetaka kuhakikisha kwamba maji ya mvua yanatembea vizuri. Na tumesema ya kwamba katika zile notices ambazo tumepeana, tumewapatia watu muda wajirekebishe. Wasiporekebisha, sisi kama serikali in a whole of government approach tutahakikisha ya kwamba tunachukulia hatua za kisheria wale ambao wanasababisha maji hayasongi kwa sababu ya takataka ambazo zimewekwa ndani ya mtaro. Ninaomba watu wa Majengo, naomba mtu yoyote asitupe takataka ovyo ovyo. Tuwe na ushirikiano, na mtu akiona mwenzake akitupa anamwambia okote. Na mahali pa kutupa nafikiri ni hapa mnatuona tumesimama. Mkaaji wa Majengo, kama ni takataka zako umeweka, hakikisha umefikisha hapa kwa takataka.